Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa tukuf wa jamalif wa zazi baraka mazababi rwajo nrema rwajo unanza rwajo ka content message ngambe wanadamu pia washi haukaya zensuzinu mru katina nafasi hakuwa sababu shughuli ya musabaqat al-Qur'an wa irdarasa kagam joka zedo manaizo turamudani kiwazo yabola prepara na damu wenji ntushidana wajibu nangu messenger wenji wanrongoza ntoshinda sababu ntina wakati et vidéo ningo très important au kain de suite ya himana mshahar ya tolwa ni mzazae ikao njaka hanza nje nifanye suite wala ndunge na bega mambo ezambishi harangubala nezambishi harangubala shati hansi haukaya je laisse haukaya mwanam shohar nge bien protégé boum ababa l'homme fort, l'homme de grand cœur, l'homme amoureux, l'homme fidèle, que Dieu te protège avec Mama Bella, Inch'Allah. Sono ya ukaya ketsubili ni jene leze ya ukaya rango siku nafanya video ya hangu gampari so message na apeli zinjisha mgwaja ilia mimi bombodri mitsidori ya shiumbe uoni komri ya Mwenyezi Mungu waeche Jala Jalal et mwenye riziki. Merci l'homme du moment Ababa mimi Tiram wanugwa joka iwadoamba wawawa na mwambo na batani mitsido wanadamu wadungo karma ze kashma mitsido wanadamu wadungo utsataya Yesu hamba l'homme public harma ze place pea miuvira miukaya na mikangame wanadamu ujua katura mugevara au kale jila helo international baiketi njanda ninga mrongo wanadamu pia waujwa kaya turamla rango siku mwana mshohatu ya rendo anai ni mzaza ya rendo anai ni mbaba mwenye uza mzaza ya rendo anai ni wanauma ya mwana mshohatu wa basar zamba ongia ampe psychologiquement il est pas en paix. Wakati kangu parsore ploche zinji za message shamimi turam timchange ya ye carte SIM timchange ya ye puce il y a jodi waza shangeni messenger et ma plochwa et pia ze famille kwa mandishia o sha odiro do alo komo do alo na tabir watsoyele wa odiro lor mweti e mwanadamu na kansani mrongoze wamando limanamme ya lole mzazi wa hemana mshohatu we ya tolongodani haukaya hani para kadwa mando si jusa il a parlé n'importe quoi. Je dis s'il te plaît dis-moi là où tu es, je vais venir. Arrête de m'écrire des messages et de rester au téléphone. Turamu, Godjona, Gawedahu, Skaumaname, Izuambabala. Simambakalima Zimanamie Houlio Nije, arrête de parler wawawa dans les réseaux sociaux. Avant que je pétais le plan, Najo Huvumbu wale Zinalaro, Najo Vumba Mjini Walaya, na jovumbwe mzazi wa mlola ho mjini hawo, na jovumbwe ne mahala ikao do yalaya
parce que s'il s'agit de la vérité. Et bon, là, on vous en va température. Parce que tu m'as dit, si tu continues à me parler comme tu veux au téléphone, je vais te dénoncer tout de suite dans les réseaux sociaux. Ou si tu veux, dis-moi là où tu es, je vais venir. Ils ont rabo. Kujakanza ulokome mwanamshi. E mwanaemru msha. Ils ont rabo. Kujamalia. E zenguo. Si tu oses de dire n'importe quoi, ganjo huvumbua. Sambe halisi, kabati ya jua emzaze mumda. Et pour harma région, et pour harma mjihing. Avec le respect, je le fais. Mais c'est pas une question que je peur. Personne ne me fait peur. Sauf Dieu. Aukaya misili wadongo walala ubabu. Shekatirongo mukaya haruma ze place. Mukuma bangweni na harumwe misaba kanga mona ukamide mbaba ulozo. Yede fasili ya onesa ukaya mitiji utatsaya. Vanyetula mumumona wababu hao. Oiti tula mulo wano babu hoba. Oiti tula mulo wano mabangwe. Ces places, il y a 2 places de Gamazé. Miweda mwema sababi. Place Boulevard National. Miweda mwema sababi. Place d'Aix. Toutes en France, Mouji présente. Parce que nous John Jilia, tu dois comme le rabeliel il y a Banzima, il y a Gwanzima be. Chez John Jilia, on John Oka, et va nous y kobaboura, vona mwimilia kaja Shangaya. Va nous y kobaboura, vona mwimilia gemrumme. Shawe y kobaboura kaja ringlingra. Voilà kabati baiki wanwan Jilia komenja jo ringlingra. Njo yi machine rume, et jo kauji rezijira. Gelzambe kagamar réalité ni vérité. Watukufu yembaba wahe emza emanam shohar ikao hanza yareme hanipara hatuwa babo si moi bien si t'es un homme laisse-moi appelle-moi là où tu es je vais venir hanambia ou arrêtez de m'appeler dans un appel inconnu. Laisse de m'appeler dans un par ma téléphone inconnu. Appelle-moi normal. Wakati la haishia. Hani para appel normal. Si on le numéro, ça m'a je suis à la Juliette. Je dis, je veux venir tout de suite. Ah bah si t'es un homme, tu rames, viens. Je suis allé à la Juliette. Mettre à la Juliette. Je vais l'appeler. Sabagamivan. Hanabia, wena rabomiga mi vanu marché de la Juliette. Si zongoulet marché de la Juliette, je fais le tour de ce quartier. Simpara kaja réponde, simpara kaja réponde. Hanabia we mjinga de manawa haja, sabami mjinga. Ni mwanamme. Kaja jive no olambaba. Ribaki, olamzazi hanipara. Hanabia mwanzoni huone. Samba gojo ni wona. Ola mzazi haja. Vanu place de Strasbourg. Sendi. Kanti. Hakanza hezele jitsamba. Gamu respecte. Nguanzu wa kumwili wa juwe kaudu wa tuwe mwana. Au kututsa. Ntutsa. Bahiro nguwa hambari avec le respect. Ni hu respecte obanda mzazi. Parle doucement. Parle doucement. Si tu oses de monter ta voix avec le respect que je vous dois, maman, tout le monde va savoir que on doit te mana hondani. Haukaya tizabanja uvumbwa dzina. Tizabanja uvumbwa mji. Tizabanja uvumbwa région. Si je vais monter ma voix. Abe samahani, saba, c'est ça, le respect. Nyezimu na utukuze. Na bale mzaze, raheja kahaja, raheja kale kariboshila mrumahela ni para, hanambio telefoni ya ukaya turam. Ye mahadisi mana hangu ya hambi ya nrabo. Saba, merci beaucoup maman. Nguna jale ke mana hora invente histoire, hanambia.
leo katio ngujo helelea no mahala liyo nganjo mtoa nele zo telefone hanambia ukaya ngatsi mabangawe ndringe msohafu nijo ha raheja karionana ni ulise amin kaja reponde simwambia ile kalima mzazi anambia hili hamba ukaya hivyo na mabaro hoda ni sharti ya rohe lode ile kalima ya nabia hivyo na mabia ya rohe sharti ya rohe simwambia yesu lisowona ubo mzazi ye wanauma ahe wawazayaho mbani hao ne mwana hao wamzayaho mbani hao mwanamshe watumlela yalelwane mrumsha mjomba Mwenyezi Mungu yamnika taufiki hata ya waswili hunu manga ya hujili yawe watumlela kujarenga mada kujaza mwanamshe shau mabuzi dume waruvwe mwanamshe nduo basi nguono ya ukaya ye solution ye wanauma wanzi wadomkomea hata mzima ya njofukoni yanzi ya mtuweza vuya lalena le kalima la bado wambie mwanaho mwanamshi ya rohe bahareme mwana mahembe ye huono ke solution do wambie na ubidi wambie le buzidume la gavroshi la mwanaho wamzaya mayoti ya juha gavroshi ya juha bandi. Ça c'est vrai bon mabaro yu atunono jezallo sheme bon mabaro ke jabdia roho yengu anzubu wa mabaro ya tuno isa ya kensi ye wanaho wanzi wadoko mema na msho hao ya latif même sans wangu hama ani hata kujawa yu hamse mwana wa mzombani ha huo nukangu wa mwana mshiro shi wanaho magavroshi ikawa ni puli yao nsojo wanaho magavroshi la do telefone gujaona ukaibidi correction wanaho biudi mwana mswanyo shema na watu zifanya bomzaze dabukaye mrumaho hamtante emana wambia we mwana ya wambie mwana kawobuwe hanywaho huzamba mbamru gamjo usisa komoro we mrumaho ya malie mwana rumeze nguo haja wambia kujaona ula mzaze shake jabidi bona kana usina mabarohe ya rohe yati usiwakano wa hindri bada hareme mwana mahembe ye bada mwana mahakaza mkomeye mwana mahakaza ya muheye ya webidu mabia rohe au bidu wabi c'est bien de la correctionner wamgeme mwana mahombe watakene wana ho wambi ukaya na wano zero ye mwana mshiraidi bu yakauderanjwani mbaba hado fikiruka bwana umahe wa haja wala deja ha respire na bala mzaze ya hadisa telefonisa wakati la kabjalewa na maneno ligansi rende po place Strasbourg hani parari kansi randi so hadisi hanambia sima pose su ala zima par zima sima bianga wepre ewe tsindaye allô, je suis en direct, Timzé. Je suis en direct. Je suis en direct. Wakati la tumambia mzazi zima hanzima tumambia wewe mana wa mzaya watsumlela yalelwa ni mrwa jina ya hujilia harumanzi nziro hamada yinu mwanamshe yatsuja bandimanga shaya hajasi ani haubishia mna mana mwema ngono ke solution bo mzaze go uranse mana ya subise violo hao mzaze hamba ukaya vanungi hamamru ya lahitima Mwenyezi Mungu na msamihi hamba ukaya bade problemu emrumangu anabika njafanya hata ya rejo yoda honi gujweleze ini mpurtuko emrumae hamabia mzazi ukaya ikakujafanya tema nao ya rejo da honi nga mjoda zangu alafu yede mana bo mzazi wafanya tu purtu atajeuni tae kututai manaho avec mahaba na nyanzo ya urejo yo hao ya jaya husitiri maudu
shangwamba ukaye mrumangu anabeke mwanaka jajo na honi ngujoroha na rohe na isho inyama bahati njambahatisha na Juliette na mtimizi ule mzazi haneleza hajeleza katina kalima ya tukaulamba nani hunre namna na renge mwane mahala lione mrejezi ya Latif bae mrumengu juenda zahe mzazi kwanzu mrume ya baki yavo mwana uya rejaili mrume jalo mrede sak de frappe ibidi umtowe kisiraniyo sababu ma mi mwana huwa jonzaya mi mwana huwa jonza mitira mzazangu haza mimi wa miche kajazaye mwanamshe na mruiza mwanamme na mwanamshe mwanamshe do usitiri mzaze matura mukawa katura muipasa ya zaitura mwanamshe jokamba ya Rabbi nipe mwanamshe baude mwenye sitara ya ndani ya Rabbi nipe mwanamshe do jon sitiri makati njoka mrundu hazika na unlata Mwenyezi Mungu amrusikia mwanamme tsami shamza zangu joka hajiliwa haunrumrumshe haza ya manamshe parapole uza manamme leungo ujudu amba gutsawe manawe rejuda honi izo zontipia demrume gujueda zahe kuja hunga maelezo zaidi wauneleza rihunga namna ukangotabiho ngo regrete uledi manaho manamshe yabidia usitiri shahuono ya ukaya turamu amutsaho hajabo turamu fanya namne mwanare jebe kakajaja mrume gujodeza nini zahi beisho shani yo kisirani yabonga mrudini uhambiye mama paske mahadisi karja elewana finalement wakati wedazaho hunifanya menas hamba turamu ganjo ufanya plainte gojo nifanya plainte be mwana haho humrungo dahoni titsa hamruti mnika Ngedaina ya Latif gojo nifanyia plenty be mwana hawe mrumao hakanza ya mheye mwana habano mama mrumao nguntabisho bahata hanimenyeleze nguo huono ukaya wa mrume ye mwana nedezahe ye mrume ya baki tidofkin gojo unabi turamu ye mbaba ula ulatihindu timtowa endezahe narifanye namne mwana hagu ya rejei de mrume wala hanimenye esprit sima bia mzazo kaya wallahi na Mwenyezi Mungu je vais angamodo na huvumbuele dzina la nidini vumbuele dzina la mruma ya mzazi haraja bagamutsaho haja butira sikubali tishia yana bakiho sava ya Latif mezishenda ya tambu na shida haukahaini mwanamshi mwanza hamili mrenga hamili uo bana ngiharuma sakara haina mwanamshi ulona grossesse woyo ukabo mguju ni wasulishe bo Mwenyezi Mungu haukaila tinzia nyangu Bimzazola finalement Benet mwambia va faire ta plainte et tu vas voir haukati par sa reproche zinj za oneda mwalo hunu manga wanambia turam e mwanamshi ungarjo protege turam garjo hunga nyumba ya nikiwa ne daula Faransa turam garjo hunga avuka shama haba ya hi mwanamshi kartsu hanza jeri mete mzaza ya danger ula mzazi anambia hanabia en tout cas marhaba menji shaga mutafadhali utile mubwa mwa rezo sosio simwambia ukaya ngambo Mwenyezi Mungu ya hurungezero ya hupenule realite mahaba ya mrume hamandu ya uti mahaba haukaya mrume ya nzu ya lalina mzaze ya nzu ya rengi mwana ya heye iyo hayawan wote mrume ula mzazi elewana ula bwana ula tsimwambia raili hantowa hanambia viens
à la Juliette. Mituramu kawatse mrojo kaunitsa. Même si hafanya defi armwe réseaux sociaux. Ntina uparo habantu henda ukamisha babi ni mwanamme heni zambwazi hunde mwanadamu zizo muundra. Ganjo huja. Sende simpara hanabia ngami bana Juliette. Simwambia migami banu metro la Juliette. Nsuhuona. Ngami banu marche. Vos marchés ne mettront dans vos barreaux. Tinjia vos marchés. Tsungoulia, je fais le tour là. Je le pas vu. Je l'appelle, il n'a pas répondu. Il a dit, si tu oses de m'appeler, si tu oses de m'appeler, encore, ganjo vumbwa le dina la, ni vumbwa mjini hanyu, ni vumbwa ne famille yao, wanadamu pia wamjua ni warujue. Depuis là, il n'a pas fait de signe. Et il a kanza njenda huwa zaza hatu. Ye kama hada muyao novo marizaya. Ye kam jibo muwo novo marizaya. Ye toma yaha nyundasi. Mrumme huenda zai. Mwana kende zai. Nana mwana ye karo hende zai. Toujours mama yetoka harmo esprit. E makatujo kayire webo mzaze emrume woka na huona na ladha. E makatujo ureweha ye mrume nguchulunga mraji na hobonze. Mruna tita we mrume hane mana mru ya zaya. Mruna tita we mrume hane damu ya mru. Baranguze couple zandisa au à l'époque wazatatu wakarma armandola jusqu'à maintenant kabata jurambia haundu grade ye grade ma hono somaze watu na bumarizaya ezadunga bo majitso ishoma hono somoarizaya ndabo mariza soma babatu chezadunga bo trahison makalima mai majitso mlameano Mwenyezi Mungu na situro wazaza hatu. Mruna nze mrumme wakate mrumme ikango urambo kango hanzo. Makate mrumme ujo urambo kange kalbosh subutuma biukaya valaba. Haukaya wenji na wenji wakana anruashe. Rauna kwa anruashe wahafa kwa ja resiste même pas 2 mois wadolo anruajina. Wenji na wenji wakana wanrua ume waishi dao nao. Wabaki dao nao hata emakati emrume hafangwa ngwa jina. S'il s'agit question de couple, kavati le favorable hane mwana waradanzi wa tabia wa mzaya. E wangu wakawiye shindolani en pourcentage wao de wazaza hatu ne makokwa hatu. Wao de wakaushida waenshi donondo maho upanda 20 à 25 ans. Cha la plupart ya hema jaleo wao katushida wa dure harmando la panda 5 ans. Haukaya hani mrungulolo par intérêt. Hani mrungulolo hafaida. Kamlolo ni hunga papier. Kamlolo ni hunga mnamwana njwa hunga papier. Gamlolo ili njwa hunga mzade wengu fanyo hazike na magari. Gamlolo bayonge na permis. Ya que ça. Sarongosa aucun gamlolo bah je ressentais coup de foudre. Gamlolo parce que je suis amoureux. Gamlolo parce que vraiment wazaza c'est pas le moment ya mruka mbaba ifuha mahaba. C'est pas le moment ya mruka mbaba ifuha sababu rapport. C'est pas le moment ya ukaya mbaba yake liba wengu nguni fanyonro. C'est pas le moment ukanga mbaba yake liba nguni sonzonro. C'est pas le moment kamba mbaba yake liba wewe ujo ufanya no. Comme ja mérite hizo et kama haba muyanshi et makati makawandwa mararu mérite mhundle mahaba jusqu'à maintenant cha c'est pas une question ya ukaya ulenge mrume mkaza wetu aju udwaze damu ya mwana kana wedaza
na ikahendeza enjungu joreje mrume yo hufungua wana sauturuku wana shatu anga wakanaonwa mahao wakawanika grade et de grade la plupart na shatu wenji wakawanika onwa mahao gradia general gradia commander gradia garde corps wakaunika ze grade zonsi pia onwa mahao isu wafanya hilo isu wanenda hilo à la seconde kama hakawa et comme rume hakawa wangon si pia ti ababa hauka ababa c'est lui qui connaît ce qu'on appelle amour, c'est lui qui connaît ce qu'on appelle respect, c'est lui qui connaît ce qu'on appelle comportement de la fidélité. S'il vous plaît, Mwenyezi nike taufik ya nike msomema nirdinambie le kalboshi la hema namme yembaba ya tonge mana la onda ni deni wana nimwambie ukaya si tu oses Dieu me faire des signes dans mon téléphone huoze hunipara ganjo huvumbo mjini hanyu haukaya nzuria daike masababu mjini hanyu wajonjilia je vais affronter wala njabaga mjua shida shaga mjua affronter parce que tsumba suja tsumba mwanamme tsumba nirongowe personne haukanga miharuma mjikao ya que de règlement de compte je sais nujua ukawa tsono baula hafuma isoga mjo kama ndamula duniani sha ukosi kwangu uja ya ujua Mwenyezi Mungu izo tsambe matura mauka matura muna harara tsamba huza ya mwana shababi suja umjoka depuis au Comore yo wana nezendi wa chanfu yo watake ye mapede yo watake yo kabati mbuto ujua rangu Comore haswa lo basha heni mchafu numambiaka va là-bas tu peux pas assis avec nous parce que kuchara harami uzamba wanupiangwa zijua maturamu hazawana wane pia wararua vili Mwenyezi Mungu hatamani haza majumeli Mwenyezi Mungu hawatamani haza mna mwanamme Mwenyezi Mungu hatamani kajakana toma ya katura Mungu joshida wasuli hata 5 ans je suis là kajakana toma katura Mungu joshida wasuli hata 20 ans je suis là kajakana toma katura Mungu joshida au-delà de plus je suis là yaba usiku njoka weda iyo kana kaushida yasiye Hawanilwa na so hangu nuwajata hangu yongyo au l'arme première partant ya Turam wa mériter le respect haukaya wajata merci grand frère Pipen Mwenyezi Mungu na utukuza uprotege haukuwa wajata nsu amini ukanga bo mzaze sofude mzaze woyi yatwe mwana hondani akozi ya hele kaliboshila mruma yatwe wana hondani hasibabu de wana madele kawa wakanza wahe mwana mshoha sha haini mzaza za mwana wakati ya hamsawe mwana ya mtiti yao yohamba bo mwana ha gamhulele jonlele bo mwana ha kamhulele jon sitiri bumana ha kamhumbele duwa ukemfaume mwema bumana ha kamhumbele duwa Mungu ya ube bahati jiwenzaze bahati bumana ha Mwenyezi Mungu na jailie udovumbulwango bumana ha Mwenyezi Mungu na unsinamuo unlele unsitiri yaode makalima ya mzaze mwenye uzaya mwana ya mzazi ule santemano kwamba ikoza isode shiko unitabisha wakati waona Mungu ya hiyarma rezo sosio ya subutia pua ya deya ya diwaza ukaze video zinu ngazi jo ukatarehi maudu jeziri koreksione makate jo ube dunia dingo haukasoti pia ngari Jehova
Mrula tijinike utakabarifu. Mrula tijinike mvuo. Mrula tijinike ukaya tijanti na ulawa. Wenji na wenji wakana mali. Matajiri wanga walona nywadeza roho. Matajiri wanga waolanze mbumbu. Matajiri wanga ikao ugwalona bezo wa trulwa. Matière organique armezi ungo zao. Watu ushina wajizia wahafa. Wangana wangawa ani wa Mwenyezi Mungu watukuza na uhafu yemindo mimi tulamu mtujoshida nazia mzazangu ya tife mzazangu atujoshida yanzi yantife lungari jauri renge dunia inu kakari uno ukaya vomierdo kana titre za ula wa duniani hani mgado hansi ampleti njema shampleti njema gojo hunga kalboshi liheyeli nide ya mabanunga mdeoju wa deo Mgekalboshi ya komante ya ntsune maba mininga mtsuno wangu. Soti pia ni mlugane mbankilia ya Mwenyezi Mungu ya mba. Soti pia rizalwa ni watate. Ye aula do mruomba Mungu. Mwenyezi Mungu ya rikusude joka na hili mlu ya fe harma fe joka njema. Vano uziro d'abord soti pe kabati mba jojua subuti ambe ukaya. Minga mjoka nga mjofa 2022 ou 2023. Qui? Non, personne. Naranzane rivenzane rinje imani. Mzaze mzaya mwana ikahutowe mwanaho. Hujaje unitsahe, shahonsaho. Fanya botura mube mrumangu amba gujuenda zahe. Yeke mwana kajareje ni n'importe quoi. Mwenyezi Mungu anike tawfiki kwa zako. Mduli wa ukaya. Mahaba mérite mwanziwa. Nyanzo mérite mwanziwa. Mérite tout ce qu'il faut dans ce bas monde. Shamru menatsi uhadaye. Wakati kanga wana 50 ans. Wakati kanga wana 60 ans. Mrumenatsi uhadaye. Hahumenya akili, hasibabu mtonzo na mfanyo na mjibizano hudi wazo wana ya latif. Ya latif. Haulawa. Luambi ya ukaya. Yekalboshi ya ntuwabure la mrumma hao. Natsi oze hanifanya sini. Demana mshohato mahalani kaudu ya liyo. Elle est très contente. Elle est fière. Haukaya. Nguswali hauna fasi. Ngulo hauna fasi. Mwenyezi Mungu hajusa wanaume watimizi 1000 et 2000 de personnes. Gaona bezu haini mrinda lule mwana mshaula hamahaba. Haukaya waona ukaya imana mshohatu haoze. Avouer ce qui se passe. Na watu wengi walioharumeti ya Faransa wasubiseo violence malahoni, wasubiseo katastrofiko malahoni kwa tusubuti wa rongowa, kwa tusubuti wa zamba. Wababa wengi wanjumala wakomeyo wanashwatu wa berge. Wababa wengi wazingara wanashwatu kwa wa berge anza walalena kwa malahoni ha. Wanashwatu kwa tuoze bande kwa tina mbavanu waweda. Shabieto gajo hunga solution ya udorantswa na shohatu ikao ngohar magale la mutinu hasbabu de ces violences zijiro malahoni hasbabu do andwa ume makalboshi hasbabu do ajomba makalboshi walo malahoni bientôt gajo hunga solution wana shohatu wende walo nji harma zefaye mlojo kanga sarmati ya droit yo tsona papier ou yo jwa réclamer Yemradi ngoni msafarini uwado ujouri ya polisi. Yemradi ngoni msafarini utona papier de ujouri ya wenda manzaza administratif. Shahaini mru mustarabu ulo na hikma gujoka ya gejom kinisha kakutina kuna utona jozo komo libari kutina papier. Ya weljo anzona soha tukangwa jundwa hunu manga wa subiseo zi catastrophique. Ça qui violence nous ababa makalbosh nous anaume makalbosh wasubuti wa avoué il bedu wakati zelongozi jo change na minga msubuti nambe tindo yibas hey ni mwanam me ujoji ansida honia ukaya. Je profite cette fille là parce que elle a pas de situation, je la profiter, je vais la
la subissait des catastrophiques. Garamba Ukaya, on va dénoncer. Tampaka de ya watukufu. Ngamtsa husamaha. Heni heli kao. Haukanja kahanza na bega mfanyo message ya vili. Hesu jehi mwana mshohatu. Hauki mwana mshohatu ngiampe. Nge tranquille. Ngedena mzazi wa mahaba. Mzazi ikao wanahe wane. Hawaloza haini mruhalola. Ewasa walolo. Waruha mzazi ngiabu waiche. Habatira mga mrengo nlele nloze. Gamu mrengo ni mgarde ni mlele ni mloze. Ya hungle mrumme. Waziona maji insha Allah. Wanrome gwa jao ba wenji gwa ni parao. Sha motu hamandu ya Parisa. Taabu. Uongu jovuma 1 mois 2 mois. Ya ki un peu tranquille psychologiquement. Nga wakati yo. Nyeze mgia mbule mrumme waziona maji. Yadi ya mlole. Mzazahe un jour insha Allah. Ya regrete. Yaje. Ya doni mwana. Ya mbibu mwana hanga msa usamaha. Haukaya mzaze katina. Wimlu kamfani sana bahinru. Harmaze erreur. Zahe mzaze woi mzaze kao ya manipulewa. Psychologiquement hasibabu mahaba ya tonata mradi. Hasibabu hazi tonata maana. Nyezi mgajali un jour. Ya reveye. Ya tole karbushila mrumahe lino. Ya reje mwanahe. Wayenshi shaho reje deke mwana hundu mrume gena daulahe. Mzaze ndailwa nini mwana hisha avasa. Karnomba mnyezi mgu mzaze yambi ngu imwana induda honiwa. Wakati kao izo mzaze arambe ya kemrume hanabe ukakanja shida na rejeze mwanu dahoni. Mrume gujonda zahe. Yabonga joka mzaze nge telekomando some mrume. Au kemrume bese gwanzu edatimize mwana mshohatu. Shaka na uparojo shida ya mtimizi. Wakati kao mahala ya liyoka na ushida ya jamrenge zangu. Na mimi nikamia dia ukaya si il a osé de me déranger, de m'appeler, de dire n'importe quoi, il va comprendre. Wakati kao hambangu nsao tsende kajajivenwa. Nyezi munanike taufik. Yarnike musomema. Yarjangliye rido ukaya hunure jangar julawa. Rido ukaya tomaya yamru mwana. Mruna tsenge mrume na kejeni yake bogosi yake jao hamsaulia ne mwana. Walanga msubuti nabe nyuwa za hatu na mdotunda ekamberze mdolia. Baba nous la prépare na shatu wanji. Ye mrume yo jwa wambia wana mjwa wambia. Antoka kaambia mrumshangu kana amine nyumba yenu mide na renga. Kati hutsahani fanye uharaya hospitabe mrumshangu wode ujuru hangu deza. Mrumshangu kana hospital to be nyumba yenu hangu. Wenji wa zamba hao. Wenji azulumia hao. Ngamtsa usamaha ikaitwa katinjia naye. Inombe mnyezi ngokande video ya mwisho ya histoire hino. Msi wati jesu jasaya. Au kanga mjoka le kalboshila mrumahe. Les ringringla les fermaient leur bouche de merde. Parce que ngujokaya raili hani paratsende. Hatsatsaya hajikashe. Aibanu kolitula muhaja. Chaka jaja nonesa de quoi il est capable. Ou il a quoi à me faire. Rien. Atayabo. Donc Bouchilia et équipe salokante. Victoire inshallah. Like konyonzima nyezunga janlie et salakanti heju. Hauka c'est les seules choses ya shinda ya tsanganya owana wa Komori ya swaswa shesiwa shamaore nanezi siwa zila rozasaya watsanganyiha hamahaba na amour ya hompira nyezunga jali wavuke ya umambia nyaukaya tivayetri kwenu pour faire la publicité. Et on est saukaya zino triko ikao zikanti zilo jadid vraiment zilo solide à la fois gaminuzo wano haukanga mjukaya isala kante mahaba ikao doa lonio osomo population ya Komora sosoda silono Faransa hauka owa na walo muno wenja ni mruhanza ike ya va être ko ya sala kante ya hidrapo ya Komora pour montrer que je suis fier d'être comorien à la fois zetriko gaminuzo sazino zenzili sazeno abo ne zable walewa zetriko gaminuzo 25 euros. Wanzi kwa jomba ukaya butura hai. Izonga zifao rahisi volo volo. Izonga zifao 5 euro. Izonga zifao jao. Renge billet ya 1000 euro. Au 2000 euro c'est Komori. On doit y rouler. Ha 5 euro. De wakati yongo joliva menja ukaya yo billet. Ikaongo tsinzo billet ya 2000 euro ya woyo hasara. Alafu
Gambuzo 25 euros. À la fin, tu n'as besoin de FIFA, de Fédération de football à Comore. C'est pas votre problème. Hein? C'est mon choix. C'est pas votre problème. Gambuzo Zetriko. Et ça la cantine de Julia Janura Tsaleavo. Zenjo Tsazino. Hein? Henuanzo. Haukaya Nizora Mambiani. Si ujanza swa Komori à n'importe quel yentilio Italie hao andu walo harumatambu hao walo jausha si le manga si ujiviwa homru aporte fierté hentia homru uvaya ye drapeau ya hentia si uzijua son tipia car ya ne fierté yo le mwambia mikaze tricot 25 euros yode ni nous en dima gabo ze et aneze soviet mane ma blouson inunga muzon ali au kaye de bio sa Komori 50 euros. Il y a les blousons. Nana et sous le vêtement. 50 euros. Il y a ça. Silence et pub. Il y a un Jowona. Gaminizo. Ça, c'est le pire. Ces catégories. Gabo Nzido. Gabo. Ça, il nous. Je pire. Je crois que vous avez contacté. Il y a des maillots. Zakomor. Aukaya ndizo zo mayo bon gas condition normali ngizo solidi kenauto vanguha ala fuma mambione realite baba no kawatsi longo njima madu ambe verite aukano ngoti do kaya ngamanzeni huze non zinu tulizo original aukanti na ujo hamba rabo mnyezi ngwa tujidani hukumu zinu tulizo original c'est pas les originales il nous photocopie. Sa photocopie, il est bien en forme. Il kao voavura kaina uso vulangezi konsio. Il est tissu ou yon solide. Ça va y différence originale ne photocopie. Yabo tukaka minti na ujo habalabo. Au ka njazu yana benlabo mnyezi ngujani hukum. Zetruko uzo zo solide, zo njema. Zi tissu yon njema. Yo kanso zungoni mlungu sante mono. Olewa mlugu santé. Cha zoti original. C'est la vérité. Chez Karounet Tricot, des blousons. Hein, vraiment ça donne du charme. Hein, et il est tissu. Yonjema, ovaya. Yokan anivalu, on voyait de la poya, c'est quelque chose. Quand on voyait de la poya, c'est quelque chose. La feuille de mana, bon, il y a des pibes, on s'en bien, watoko. Sama ekaitsoka emakalima na yababa nupia makalima ya janai ni samihi aukaya mishiumbe blati jula lavanu mruha fu anada mwajodo amba ukawoha kamsuvada bwa kamjewil olewa vomir do ambi realite ni wandu wajovuka aukaya obinada mundu do hamba nugo ikao wanadamu wadweshelezizana wala mitiramu mitimlikao gamina akili hanani chatsumbi wanambe ezendonai tsumbi wanambe avec le respect mlatu jona ukaya lui il dit n'importe quoi lui il se prend pour qui je suis pas le roi mitile mwanzamvu mitile ko jawrongo shawo hambeze kweli yedo aula ala fois mtsa sama kaitso katsirongo makalima ya mtukiani au ya janai na ranzanel benzane konduniani ljondara kemajirani wa mtume kebazi mabdo feroshiana hanjema insha Allah haukaya hasonsi pia mrojo jwa uchererea mrojo jwa ya jikazi ya mbejao shadikabano ngojuo ukangojo kaufanya 2 ans de plus hangojo kufanya 3 ans de plus shasonsi pia kabati ujuo ensundai esandai sur certain on va partir on va laisser ce bas monde. On ne peut pas rester ici dans ce bas monde alors que si on n'est pas des favoris à rester. S'il y avait des favoris de rester dans ce bas monde, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Na Mwenyezi Mungu hamtamani hamahamungu milangiaro hajujua yabaki jusqu'à éternellement railiye de mtukufu hoso mwezi umbe na Mwenyezi Mungu hamtamani. Abonju mwambia nukana ranzane elvenzane rudu joka ya suwanada molabidi rudu shelezi zana rudu fikiri zurambao rudu shelezi komateri rambao mrati tse komante na ihamba na ihadea da uo yoti aula haukanga joka ni zo komate zonga zibakio na ina video yafanywa yonge bakio do mwambia ni okaya zesulvete matsazinu zemayo ngaminizo zemayo 25 euros zesulvetement 50 euros mwambia ni okaya nare
hule ze sous-vêtements rivaye drapo ya hako haonese fierté ya hau komori wa hako no hulia wa hako raile salakati ngendo haruma e Coupe d'Afrique atampaka da yabo bon Mwenyezi Mungu namtukuze ni artukuze ni samihi ikaitsoka turongwa nayo samba nayo kamjajiliwa basi wanadamu tinauja ujina nda ukaya midilu tujua rongwa nayo no sasa pour 4 rongwa nayo njajirande compte. Merci beaucoup.